ya enema bebre ewo mu party sem ewo mu the party dynamics ewo mu ena ye wo debutant e ka se debutant a wona e ko parliament ho first onye MP da na afi wo kro no wo mu so ewo mu ebi ena afi ema the gender aspect no ema ne mema nyina eframu ebedi eho enkomo ene anopei ewo ha eno ema sa parliament we no eho asem kan no ehia se ye kan ewo ha parliament etoso nkro ma ye o madwuma edi kan eno na omokoye no enora ede omampani John Dramani Mahama esi akonwa eso na yede na esi akonwa so awie ne ye keka ho parliament na ye na dwuma edi kan awie nti anopei ye ba behwe the composition said your parliament no ne nhwehwe ye bia esi etie ewo ho enom na ye ko parliament ni mu a fortunately ora Alban Bagben ono na wosan yi no say speaker of parliament enti 9th parliament we no ono na obekọ so atena mu say waye history Justice DF Annan first speaker of parliament ewo first parliament and a second parliament o man pani Maham Rollins time no speaker of parliament obaye no ono nkoane speaker na watena akonwa no so empire no say ofri parliament ba konsanko parliament foforo te say the speaker we dey na ye no speaker Baben watena parliament 8th parliament and a wasan abetena 9th parliament into ono so ye sa record no bi say eno ebi nsida owura begina sachi who is ne omo ba ya la jete ne omo kan nyina omo nyina be ye 1111 term na parliament no wu na omo ko na foforo aba ba Justice DF Annan first and second parliament ona no ye speaker and owura Alban Bagben 8th and the 9th parliament ono so speaker ewo ha enom deputy speakers no enie first deputy speaker owura Benjamin Acheampong ono ena oye first deputy speaker NDC for nominee no NDC for the nominee no edeno ebaye oye member of parliament from Volta region ho baby Merit I think Akachi also Merit and constituency Sompa ena second deputy speaker nie owura Andrews Amakwansiama ono so wadi deputy speaker no mienu ono so ne de no 8th parliament ono na no ye second deputy speaker 9th parliament yi so ono na ye deputy speaker MPP for so ne nominate no a parliament ni nyina eje etomo enti no yahunu speaker yahunu first deputy speaker and a second deputy speaker omo so enie afei caucus leaders no yenhwe caucus leadership no majority leader enie owura Kaisel Dr. Kaisel Atoforson ono na ye na my Akati South all right and a minority leader and so enie owura Kwamena Afenyo Markins ono nso enie Atoforson on the background finance and economics Afenyo Markins ne background no oye legal oye lawyer ni enti omo no ehonsam no omo other qualifications omo nyina so free central region ewo ho enom okay yemere party composition ewo ha enom ye hwe the 9th parliament em na hwe bedwe etoso enkunu ya green we nyina na ye green no mo amwo ye YouTube and Facebook ne Sompa 90.7 eno no Facebook YouTube no Sompa TV okoho sesi a ubehunu mfonyina yeyi ekere we green we nyina ya kire mu 183 no NDC emra shebedwa for NDC dodo a ewo mra shebedwa mu ho enie ena blue ya kire mu 88 no eno ye NPP4 a ewo mra shebedwa mu ho ena kokko ya eda ha ya kiro enan edamu
independent content crofo nan a afi omunya kwan parliament ho no womo nso enie enti no NDC majority no overwhelming super majority ena womo enya ewo ho enom ena tuntumi da hai bepem sabra aka emma no baako a yenya nkenkan ye is it Ablekumanov also yenya Accra ho no baabi constituency baako ho a yenya nkan ye that's why outstanding enti eno ne baako e kan hu saa baako no se nyame ya ado ne ye kenkan a baabi e beto no eno nso ye behunu but se CI there this is the party composition what the Parliament of Ghana in the 9th Parliament, saying a party composition, no, AC etie, MPP for the door, NDC for the door, Independent the door, or more any there, yade atu eja ewaha eno. Now, oshe we na, ama se say no, NDC for no, or more do 183 no, se ubu ohanche mua konta noa, 66.3%. 66.3% emano womo majority caucus and MPP for 88 31.88%. 31.88% so these are the percentages 90.7 FM better 183 and 88 so this is the party composition and anopay afi yenhwe parliamentary trend no efiri bra ye shase to parliament aba 19 another fourth republic imo no sen na parliament no ye to aba ho abatwo no esi ekro eno so say na ete yaba ye to no first no na ye to 1992 na parliament be shase 1993 but statistics we know eno enka ho eno danchen we know ye kan ya free nimfie na na beto 1996 ndi ye kan ya free 1996 e dia besi na no de ya ye to ye enti no o sha blue yi nyina na ye blue no ye MPP ena de ye green no ye NDC 1996 parliamentary no ye wie no na NPP enya emma no nkonwa no adusia mienu 62 na NDC enya oha aduasa mienu 132 enti eno na omo na beye majority eno nso betimi aka se na somehow super majority because 62 132 there now to say emuwa kakra yes ena inimfie na ye ba 2000 election ye ba 2000 election no any PP enya enkonwa no aduokono 99 ena ani DC nya aduokono baako 91 enti 2000 no Adea MPP ena form majority ewo parliament ho 2004 ye ba ye no MPP etwa so move from 99 echo 128 from 99 to 128 ena NPP sorry NDC and so no echo 94 at this point na the constituencies no bi aka ho na constituencies no bi aka ho eno nti na ma omu nyina no omu vote no anase omu seat no etumi ehuri echo nanim no ye ba 2008 NPP nya 105 ena NDC nya 113 enti ano so 2008 ye to aba no wie ye no NDC ena nya majority ewo parliament ho 90.7 FM.
Yeto aba no wiye na MPP womo from 97 na omuhuri say boom eko 169 169 ena omukọ ye ena ani DC nso efiri 125 etiba from 106 enti eno nso yewie 2016 no MPP ena onya eye enkunya dodo no ede yo majority ewo ho ena ye ba 2020 yeto aba no wie ye no na apai yekonya NDC nya 137 MPP nya 137 ena independent baako enti aha no omumu bia no ntimi anya majority seats but per the practice wom na hyebedwafie na hyebedwam se de aho adwuma ye ne ho ade ye ete no nti na wo se independent no o kire ba bia ode ne vote beko enti independent no kan se ode ne de no beka ani PP de ho no ena ma omkonya 138 ena ma omoye majority na in terms of seats number of seats ne de MPP ne NDC omunyina no omunya pepepe ewo ho enoma na yede eko yenim na wohwemu a yeba nora da ya ba ye 2 ye 20 nanu ya 2024 de ya MPP nya 88 efiri 137 aba 88 ena NDC so efiri 137 akọ 183 inti we so ye any DC ena wa form majority eno ne parliament ewo ho seesie ya ye de kan asem inti se uhwemu pa ye ba fourth republic imu no ye first parliament na first parliament na any PP any DC for nya 189 seats no na eno na agina ho ma 94.5% ewo ho enum enti no ohwemu a first parliament 90.7 FM MPP for ankobi no the MPP for ankobi no eno na ma eno na yinya majority kese pa ewo oman no na eno no NDC for now 189 189 eno ra 1992 eno ye 1992 election no eno the 2024 abaye 2 ye say ya omo super majority no kra no 183 ba niama 1992 de no yemfa nka asem pii ene say 1992 na MPP for ankobi NDC for nkwa ne call ye enti na wuntumi nka say wenu ye majority ena wenu ye minority enti am pen bebre no yemfa eno nka asama yede ne asi we a yede kan asem ewo ho enom right yeguso a ye hwe the makeup said your parliament ya sha se etie yenhwe independent MPs yeto abana Ghana mran kire se ubetimi akopre se content kro eno no unyina party bia dimu ba wa nkasa constitution biti se bia Nkoranza ha ubetimi agina se independent candidate yeto ma na we ne a wona aye member of parliament there nanso oye independent candidate the Nkoranza Charles Kunadu the Nkoranza Charles Kunadu say oye bi no aha yenhwe free 1993 edbc sabre 2024 said ya say akok first parliament na ebaye no na independent for ewom ye mienu second parliament no independent for a yanya obi anko independent third parliament no na independent for ye nine ene wom fourth parliament na sebeje toso 9 no na independent ni baako eno asebeje toso num na independent for ewom ye 9 mna sebeje toso nsia na independent for ewom ye miensa eno asebeje etoso enso eno seventh parliament no na independent candidate bi anim mna sebeje etoso nwotwe the 8th parliament ewu eye nanoi na independent baako formina MP formina seat eno na ye independent ena mna sebeje etoso nkono mna sebeje wo ho se CA independent for ewom
eye nine nti enkono enum ene miensa no na independence nine call nine call eye parliament kese pa 444 eno ene baby a omo akọ parliament kese pa enti no se yekoyechi yehwe abakose mu de besi ena independent candidate yenya omo nyina akọ parliament ahodo no nyina no enie second parliament na de obi anko na 7 parliament so yenya independent ni bia ewo ho enum afei yenhwe deputant MPs womo ko parliament first time greenhorns for no back benches no womo ko ho first time no omo ye 120 120 form 1 for no ni 120 womo ene MPs womo ko parliament first time any womo do ye 120 MPP ne NDC side nyina and independent nyina nti womo from NDC side from MPP womo brother da for so ne 120 womo enie na uhwemu a saa 120 we no ejina homa 43% of parliament ejina homa parliament nyina uchemu ha 124 we ya omoko parliament of first time no ejina homa ohanchemu aduanan emiensa eno exercise e na f ebeka no say e emergency we kire say uyi emrahye badwafo a ewo ho sesi yi uyi edu bia agina ho a emunan afofrofo a omonko parliament da by this number no any parliament no enyina no wo hwe percentages na saa na ekire ewo ho enom we enso esan ede insesan ye bebre ebeba parliament ho ebetumi affect the debate ewo ebekoso ofie ho ene ebetumi the debate ebetumi akoso ewofie ho titru eba yehye emra no a afofrofo bebre se ya befra mu no fresh ideas ebe ha kwan bi zo betumi ha emrahye dwumadie ena ebetumi so ha constituency representation niege betumi ha constituency representation is say sa 120 we nyina no omo ye back benches mu achire omo hye tokurum ba bi omo hye no nyame ansra omo ne nsa so kura speaker nhu no na ya frɛ no enti no asɛm bi na ye kan dwuma bi na ye di wo hɔ a no obi kan kura obi kan na no nuru badwam sa 120 we no omo no nuru badwam enti de on be ya ne sɛ kakra na e wa animu no e kan ye getoma ye pene so enti eno ne ye na o kan ye 90.7 FM na be ye e na afei constituencies nso a ye tai change MPs empuntu ntanko ho mpuntu ntanko fi say MP bi na ye adwuma bi na se ye to abatia no na se nye sempa na woni tima adwuma no anhwe ye be ya abandon project ebeka kwan mu eno nti sa wo study a areas a MPs na tena so ache mpuntu wo ho efi say sa MP no hye adwuma bi asakura na wantuma nwie ne na o wa kwanya say next year obetimi ahwe awie sa adwuma nti constituency ayeta change MPs no okọ ho abandon project bebree wo ho project ye de yensa akeka entumi nwie enti eno no so ye how debitants no ede abano ana ede beba no ebi eno no afa yenhwe emasem ewo parliament ho emma akọ parliament ho emma akọ parliament ho ebi every 1992 edbc 2024 emma akọ parliament on the the gender mix no 1992 yeto abawie no mass 16 enenya akwan call parliament 1996 18 ena ekoye 2018 2004 emma 25 2008 na it free
25 esan ba 20 2012 ena ehuri free 20 call 30 ena 2016 7 ebeka ho emana call 37 2020 ena yenya eye dodo pa ma dodo 40 ewo ho enom ena 2024 eso atebako amana ba 39 and to say parliament or 9 parliament no my wo ye 39 but this is the the trend the gender mixer e parliament ho no say na echo na dey we dey enko YouTube pa o ya ira dey aine nti onko sompa aine YouTube ho aine oko ha Sompa TV no akwa e na Facebook no so Sompa 90.7 aine na mfonyine ni nyina wo ho sure ye Facebook no so ete so obi TV no kretro do enti wohwemu a over 9th parliament we no wohwe numbers no ne emai wo mu a 39 no so obu akonta na it is about 15%. Oh, okay. 15% emai no 15%. Na we ni etosum prenu ewo eye Fourth Republic imu a eye emma apeja we ni etosum prenu a emma apeja ewo eye Fourth Republic emu okay, let's say grab me well every 2012 obanyina ohwa apeja but ye nuru dia wiase nyina ehwehwe no ehwehwe ye nuru dia abibiman nyina ehwehwe ye kwa abibiman nyina mu a ye hwe ema dodo a unya wo mo parliament ebeka say oh mabọ modern pa gender equality ye nuru honom ye kwa wiase nyina de no nso a eno so saa ye nuru ho enom ti ye no di adanse se even 39 we kura no e wo se ye yere ye ho na ye pebika nka say omo ye 276 276 nka anye hwe no ka be ye 170 eye ma nka eno kire se ya bo modern pa at least anye hwe no say ye 50-50 what say ye 50-50 say e man me wo ho no ye pe okay aha eno basada na ye hu se ye bo modern. But all said and done, no, we are not. No, sustainable development goals, no. My nuru home. We my nuru sustainable development goals, no. Okay. Because by the year 2030, no, was say, ye kora no, ye war a ma be to say Ghana Parliament, no. Say ye pepe, ye chimwa, say ye pepe, ye bano abaya drumwa. Ye chemu say pepe say development goals no baako ye timi achieve ye tie sompa enore ya nya vice president or ye oba ene ye nya bema or ye president enti eno no on say ye ben goals no ho aka da ye behunu say oba na ye president na bema ye ne vice ana oba na ye president na oba ye ne vice eno ne aka ye duru hode a ene ye betin dia hoahoa ye betin dia nsansi ye bo se Ghana de oka maasam a ye di mu akotene pa ye pe maasam nti eno ye ade a ewo ho enum nti eno so e ma akọ parliament from 92 e de be si sabre eno so enie ena afei yenhwe regional distribution of emma ewo 9th parliament we emu amantam ahodo e wo Ghana nyina no eye dunsia dunsia no mantam bia mu nso wo mpeswa 90.7 FM mantam no mpeswa ye toto ye nyina no ema enya kwan ewe ne ewo ho enie nia baabi a mawe ne kese pa eye Greater Accra region enkran ema nwotwe ena we ne aba se omo ye MPs wo Ghana ha 39 no mu nwotwe firi nkran okay okwa santeman mu a emansia ena we ne ye okay okọ emfimfim mantam mu a emanum okọ atoya emanum okay okọ apuya emanan bono apuya emamienu bono yes I think so ena bono emamienu upper east
Upper East a mamienu and have a frau voter region a honso a mamienu so oko oti region a honso Sompa FM obaba ko oko savannah omampani mahama ne constituency obaba ko na western north a honso no eye obaba ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 intino 16 regions no these 12 constituencies and a mafirimu nine no aka no obaba ko bia mfiri ho eye emema enkoa enti eno nso no eho asan regional distribution no 9 parliament no enie ena afei nia yadru so no yenhwe the percentages of a composition a war parliament no ohanchichemu a eno nso say na esitia and this data electoral commission data electoral commission for data ye fire any we say Sompa just electoral commission in the data we electoral commission data in fact most of the data ya keken nyina electoral commission and 1992 na mai call parliament nyina no ohanchemu no na ye enwotwe minute 1996 yeto abane wie mai call parliament no eye ohanchemu enkono 2000 yeto abane wie ye no the same percentage repeating ho mai call parliament nyina no ubu ohanchemu akonta na eye enkono afei 2004 mai call parliament no ubu akonta na eye ohanchemu no dubaako 2008 ena sante free dubaako ba enkono 2008 ena ebe 9% 2012 na san huri call 11% biem ena 2016 ehuri call 14% 2020 ena call eye 15% ena 2024 e call eye 15% sa enti edaso gina ho a enti emma akọ parliament nyina no se ubu akonta na say na se Ghana ye nipa 33 million na yekoyi 276 se munkosi ya namu na mai wo mu ye 15% a isa e wo se yenya bi ka ho e se yetime ko beye 51 e was a ma bom ho say na man de abo e hye o mo den yes e man de abo mo ho so okay but enema na etwintware ma kwan mu no e mema na de twintware ma kwan mu okay nti e mema no mom e na emma kwan ma no emra okay if you say ba na wo mu a mema no ne kohye ma na nyinsen okay e ba na wade mu a mema na ko ware ma no o ware wi na ka se me de me mpesa wo be ya de we me mpesa wo be yesei e ye kwan a ye de si e ma kwan no ebia bibia mu leadership ebeto ho a constituency chairman mema nko a yen sha se mfa mamma constituency secretary yen sha se mfa mamma uboze ye omo saa no na omo nyini sese ya to aba wie appointment a ye be ye be wie na 90% eye mema nokre emma ombeti be omti be ye benyam awura no be ye bia 2 3 4% intino say ye pese nokre mu ampa ye pese ye boa na ye peja maade a appointment a ye anamo bia ye tuo no ye mie kwan no mamma ne mema pepepe te sadia professor enura ya yes wabetena akonwa so fantastic woman be is this a Kenya or say Uganda or your oba no your vice president say ya manage sumina so ento Ghana ba omo ho no I think say omo president no wuye and na per constitutional arrangement intino obey your president ma me no ba ye no enema oye wo ho no oba ye no matwa we mu and now o man no tumpon because na nkrofo edisika hunu te say nra program ye crofo ye already woman nya position kra they are okay
on betman sustain no home fie na organization canopy okofa offer lighting and profile ye already into on your check position na wanya be kura or you good to go obetman sustain no ho akopem you be say ato aba ABM. Okay, that is just by the way. Enti be anope nkomo no nie obetimi aka ye ho Sompa 90.7 Facebook. Okay. YouTube near Sompa TV. Okay. Debia kohonum like page no. Ye postu video bia ubedi Kenya notification. Ye WhatsApp near Telegram no so 0598 994 994. Na wakan ye radio near Sompa 90.7 na wa join ye ewo enkomodie ewo ho. O question or comments or concerns bia platforms na ya kire wo no obetime akoja ewo ho edum ti anopay pensa muna ya de ebre wo no. This is our core competence. Adea yenim ye chen obi ani ye core competence yenim ye chen obi anopa bia so ye beye anopa bia de adesua popro se ya ebebrɛw ewo enkomo no enti ye beda ye ho aba ye ba na ye de aka nyina eba aba betoa so ewo ha na afi yetumi akoye no Adea Akye Abia yeda mu nyina ase emamo mo anitie. This is Sompa Die waguo no eno na wutwa Sompa 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a Jesus 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkanigien Bank Dynamo ye ben police station no wosunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana womu ye sciatica expert 21st clinic is sciatica expert no kretro do achinje bia ni ho enti anope yade bi sada kwankra na wo de ko ofa ofie ha enom enti anope yegusu a ye ne nkitahudie ahodo ne bibia koso kama ede ama ofa machi bio na apom 90.7 FM yada sepa se wodaso ewo ha enom ninth parliament emun common ni shape ni composition from leadership edibesi a member do a woman debutant or woman call first time and then you can ho no and na yede amanbono atudan pacho maminche wadwen kakra wo ho ansa na yakọ inauguration so na memo abaso pa na minhira Sompa mpanimfo se wo mode enibie te se atwayen na babia nso wo mama man no senka na tena ekese won kan no aben yen ewo yaboboa no ama sese unya sori na so radio na wo pe bibie tie ya ebokotodwem ekirade ye ma te wo ho ase a Sompa memo ho abaso sa Ninth Parliament Sompa FM na mehwemfo nyini no se de green na sia yi no ano se ya ayese bosomi bewu nokre ya kwa akohia na wohwe babia blue no nso afa no enya yenya tie mfini ho kakra bi pe 9 no na adroda ho no efe na nefa efe nyina no wo kasa ubie baabi se debutants 120 wo mo ko ho freshers first timers etese mamemfa mre senior high school na Ghana Frontiers yi right se tie bia school no unya call from 1 from 2 kusi from 3 na wabon a wunnim hwe kura de school mo mra no wunim edini senior edawo so no correct ba bia obetimi awura no nkura na aba ne ntimi nwura ho
nti so hwe se 120 pa na wo mu nyina dodo yin so kura majority kura 183 wo mu do so pa o mu do so form 1 for no do so sem form 3 for no any form 2 for no nti se ekoba se parliament dwumadie bi na asemu a wosi yetiti adwene ho pa de yo na nya se bi amra hye badwafo no se bi wo no ma akomuni na no eden pa ye betimi ate ne nka ebeye den ena onse wasama wa kan be si de anopa na ye ne former MP Charles Konadu edi na ye kan constitution no kire say yenyi MPs dodo in free parliament yenyi ministers na dodo sorry ministers dodo in free parliament now NDC for omo na be di sa aduma no omo 187 83 183 yes sa 183 no and now let's say 276 no mu nyina na 120 no ewo 90.7 FM enti okoyi enough kra free mu a omo de bia on be call parliament or de bia because first time bia ni ba obenya ministerial position and de anka ebeye news ebeye news anka ebeye bibia asia bi nsida first time MP pa de ontumi nye minister sa na omo no efiri mu a ministers no so ebetuma ba se bia na obi kwa abrochire obi atukwan ene ne ekeka ho and what their presentation am can say ebe affected parliamentary proceedings the richness proceedings and the numbers no bet mama maye na mom by the richness no said ye na kono ne fa eyo no be ne nimdie wo mu no wo mu a e wo say de yo no eno no ebe ye ade a ebe ma ebe wo fom kakra nanso te said ya kan ye no ne ete bia no anamontentin bia no e sha ase efiri aboboa no na akọ na ase abewi aboboa no parliament no so oko first time say ya oti akire o san kwa second na wo ba wanim oko na wo ba wanim oko na wo ba wanim indi se nipa no nya kwan kocha unya experience dodo ne ohun e hokasa ohunu ho tokura ese owura ena ni kwan so owura ena ohunu ho sadia yesi ho horo yensa na oni mpanimfo adidi nokre ohunu enti enenti anaye presentation na me ka se constituencies a kakra bia no mache mo to abasa kakra bia no mache Nkoranza South nkasa de bi ya to ye nokre eto ye mpo yewura jekum yenyina adwuma na Sompa ena ye twa na so ena yewura Charles ebe se amfini ho yewura Charles baaye no menka so ono na anyo ba me di nkomo yewura jekum firi ho no ka me se ni nyuma bia wo ma breso o ma hyase ni nyina ka ekwan mu ebi ne Nkwanta senior high wala okay ka kwan mu nokre sa project ne de ono e blog no se ubedwa buo mu kora na abo kora na ye be pae de awe a wada Roma ukọ abrebi afatata wo mo bisa wo mo ana wo mo meyo no mo yo a ebe boa ye pa ebe boa ebe man krofo a ifiri miamia nyina nya kwan aba school ha ebe boa the local economy no one day ebe kan no ho asem okay yewura Charles nso baaye obehya adwuma bi ase adwuma obehya ase ne se 90.7 FM ye kan say ye astrotef ene ukọ ha hot say I saw cry you be afu mpo wahunu ende mpem bebre no se ya ma continuity anto aso kakra nto aso enra my way by inauguration be is it Rwanda anaki Paul Kagame you know your president Paul Kagame the same na boy in Rwanda hona Paul Kagame your president no say no Ghana ha menya so so kompo or by inauguration around yes Rwanda papa we yes that's true Kigali say hona your capital ane omo makoho pen ene ne ayaken kan kire say one of the beautiful countries watena so ache by Ghana ha no betena so a
Infie na nkura nyame ansere wa. Na o ya sha say ball na situ. Nra ye do mampani ma amasi akonwa so ene. Ebinu ma sha say bu akonta na yes oye. Na yes oye na yes onye na ni interest ye tu no na ni interest sanka ye toma no na nkrofo asha ase. Ya drum pempen yes mine na da ha no ene de wanyini chen say nra mi hunu na say dwene na aba na sa ha de no ya brante dwene na aba sa akonwa ne de otena so a ode obianhwe o mampani mahama kohwe no 2012 where ba no ye vice president no na kohwe no 2012 obedi akonwa no 13 ho no mo ba no na okotena fie kura no dwene no edum kakra wonze okotena fie dwene no ko edum ye se ya wa betena akonwa so yi be san ba ode ye ma ye ho oyi sakola kura so obohu se ho ay white na nyina tie sompa ba ono ni sakola na oyi ni ndi ye hu nti akonwa no enna form tumi wom he ode ye Oma nine, Oma miensa kura no mutifia. Utumi tu de pressure. Etu de betin kalanka, utimi kansa afede ni amope bia amonye. Sese, waka ni abeka nyina awie, waye ni abeka nyina awie. Omo dai ni omo njo utimi ka tonzo ni amope bia amonye. Na ne esan eti akoma kura ye se e wadi ade yi. Wonu me wadwen papa. Udi omoso wo mo e wadwen mone udi omoso ebinu mo kura eburu wunu ya udi safo nyina so abayifo a mo mpese obeye bibia mani mo nyama ba safo nyina udi wo omoso na enye adwuma kuma enye adwuma kuma eni ti abayifo mna na do so onsan no wan san so ansan na okoye no correct because san a ombeyo wana 90.7 FM anyway enti MPs no de afia march na wapom te sen kopadom that's yes say bibia baby ho ye fine okay parliament 9 parliament we I say man ko kakane wom ye hwe ye 39 there but ubu akonta na isa kakra isa esenke enya bi ka ho ka anya hwe be 100 na ye hu say yes e man so peja nano abawa betuna ha ye advocacy ma maminti briefly on no ansana ya ba mampani die so na me da se bebre na ya fa kwanya so achia ya tiefo nyina na ya show mo cry so mo nkoswana omo fa omo edwaton de ne mbra na ye bebo ho dawru ama omo kama 2025 yi so de ye kono hyehyehye omo mbra na bibia ndeda na akwam na me da se kamia ye say first in history e wo Ghana ha no mo oba atimi abaye vice president enye easy na e was say ya start say no de etimi ekoye nimu because e man no ye wonioma ye betumi aye ba enam say ya ka ya hye nti ama ye hunu say ye ntumi nyese oba de ye ntumi nyese ba sia no mahu say e man no ye so ye ma ye home so say de mema betumi aye no ye so ye betumi aye nti e was say ye Kenya ye ho e wo nneoma na mema no nso omuma ema na kwanya no ebi oba no obetumi aye bibi ba enam enneoma nkitinkiti bi nti no na aka ya hye na enneoma na ama ema no aseye ba ye nso ye nya akwanya na ye betumi aye enneoma bebre me papa say the next some years to come no oba betumi abaye president e wo Ghana na de e kono so possible say betumi aye because other countries no ebi wo ha ema ediso na ekwa kama enti ema no de e wo se ye so yenya akwanya no na sisi ya percentage na esua ema ye wo fompa ye bompa se ye so ye ntumi ye nkoye nimu na ye so at least ya mbro mema no so kra na ye mbremu kakra na bibia enye kama afia me da se bebre afi ye mra enora enkomo na nkasa so eye invest channel omampani ya de ne si akonwa so no yamfa vice president professor Nana Jane Opoku Adjuma sana ni dine to bino ya ni Jane Nana ni dine ya professor Nana Jane Opoku Adjuma professor Nana Jane Opoku Adjuma edin ya very necessary and important
90.7 I was say yeah share ne sabi ko nra sa na obo ni din na enra bra na edin your password ayene ebra na ye de no ono no de no si akonwa so yenti ono no de no ye wi a former president so kasa ye ye beti ono nso president president mo wanje ye be wi ya kakra ansana enye easy sa ayene enti sister bebo aye na yatie vice president of the Republic of Ghana na ye wi a afi na ye bedi achiri nkomo yenti mra. Your Excellency, now the oath of the Vice President. I, Professor Nana Jane Opoku Ajiman, having been elected to the office of Vice President of the Republic of Ghana, to the office of Vice President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful, and true to the Republic of Ghana, that I will at all times preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana. And I dedicate myself to the service and well-being of the people of the Republic of Ghana, and to do right to all manner of persons. I further solemnly swear that should I at any time break this oath of office, I shall submit myself to the laws of the Republic of Ghana, and suffer the penalty for it. So help me God. What's your Sompa 90.7 FM? Enti Vice President Professor Nana Jane Opoku Ajiman ono na enora yade no si akonwa so no na okura ne Bible din second time say obeye Ghana fo nyina yie se omampani abedi akire na omampani Mahama enso yade no fa sa akwan na mu e mo no so kan ne de na owie ye no okasa kire Ghana fo ne nsem okan ye de doso na yenti de okan ye no bi kakra na afi yemefa matters arising and some APA free inauguration no emu and then yakeka ho na no so yeni nkomo yenti mra. So today, with my induction as the new president of the Republic of Ghana, history is being made once again, and it is a history worth repeating every 4 years with each newly elected president. Today, we're also making a different kind of history, one that speaks to our maturity as a democracy, a nation of citizens enfranchised with the authority at the polls to determine their political future. Today's exercise between the outgoing president, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and I feels a bit like a deja vu. That is because 8 years ago to this day, on January 7th, 2017, we shared this same space and performed this same transitional exercise. At the time, I was the outgoing president, having served one term, and he was the incoming president, having been given a mandate by the people of Ghana to lead this great nation of us. He and I both understood on that day, as I'm sure we are today, that it is the people of Ghana that we are elected to serve. Somehow, it seems fitting that it is with Nana Akufo-Addo that I twice shared this stage and this unique historical distinction. Because Nana Akufo-Addo and I began our national political careers
in Parliament in the same year, 1996. He has always greeted me with warmth, a firm handshake and a smile, and he is perhaps the only person in my life who has persistently chosen to call me Johnny. While we belong to opposing political parties, we shared a sense of mutual respect. In those early days, we probably could not have imagined that destiny would bring us to the leadership of our respective parties and that we would have to face off 3 separate times as we each vied for the highest office of the land. Nana, as this will be our final meeting under these circumstances, and as I look back on the journey we have traveled together, 2 much younger men who entered Parliament together with a full head of black hair and you with the same bald head and round eyeglasses, I have to say that you have without exception been a worthy opponent. I extend my warmest wishes to His Excellency, the former Vice President, Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. It was a grueling campaign and we gave it our all. Your sportsmanship in making an early concession eased tensions and contributed to the early conclusion of the electoral contest. Right. President John Dramani Mahama nra okasa no waka omampani abedi omampani dada abedi achire Bawumia gia wo gia ba no to mo ntem no waka ho asem say boa papa oman no ena oka say akansi no nyina obi aye de obetime oka na na doda nkwa nso ba bia onim no firi na adwuma won no nyina aye ede ababeduru ha ene emu nsam ahodo bi a oka ede fo aso over eda so ewo ha enom over yawie enkomo no bi yawie enkomodie no ankasa na dodo no awomu a yade ebeto edwa ama bibia no aye kama ene ededue na memisa say so far enra inauguration no ne awhwe ye de awutie ye ede na odi kampa for film kese a ebepem na nyina eda so dawadwemu a okai wo de toto inauguration a yehunu pen eho a enora de na ofa ede film na medase bio ema yetiefo amo na yekoso aka kire o mo se yaba 2025 oti yabo yaba wonti ne yaba ne yewo ton bia pesa mansan hunu no fabra sika ne de nyame adomato nsem wonya de bia adwuma no ama adwuma no eguso koso de aka wo ne se ba bia wo no be ma mansan hunu amansan be hunu a ene sompa nante na enora yes sir ene se inauguration no enya chance ya pe na meka se sompa no sabre yi a mampania betena so ba bi obeko bia enya yempo ne yede ye ho beko o mfre se ba bi obeko bia sompa mon eni nachi esan se omomonita sompa papa on se enura haya nana wo ka se mi se ode kente ba be ye onwanwa ana se na me cancer or the suit or the suit to be your one na enya nwa say bia or the kente ana say fugu wonderful na African no na o mapam African wear ne de awie de ebobobobom na ebom nti wunya bo kente no so no na kente no so san bi ki foforo right say kente na nkasa no kura ye emrepa na kente no ye emrepa de wanim yes the system for not to so my ne dressing no of asha se ka ho asem de passes na ye message wo hwese de kente no o mo de che na nkasa kura no wonderful and that so no ente amam for mra ye Facebook no so Sompa 90.7 bra YouTube no Sompa TV na bra behwe omampani na tade a ode call nora ene atade no nchirechire mu eno na ya chance ayeye cheno we buka e de ato nchere mu kakra esan se fugu for cheno wa nhu ne sha o frɛ no me ne sane di wachi na oyemampani sei
na nka obetumi agya ama na si so sɛ de ɛkyɛ ne teɛ no na nso obukato so right ɛno no kente ne yɛ emrepa ɛde wanim ɛkyɛ no kente ne wɔ natade no emrepa de wanim ɛyɛ frɛ no emrepa da wanim no korrect ne brofo yɛ better days await you oh okay better days await you emrepa da wanim amamrepa na ɛto dwa no ɛna woyi kente no de to nkyɛn so a on say ase yaye design bi atoto atade no ne bo ha eno no sankofa wom sure ana nyame dua nso wom na ginyame enso ewom ena efe wo se dwinim dwinim eno so ya dwinie no bia Africa for ye niema no we no ye ne din de ne brofo no me pe ede ama osisi a humility and strength ne ye woni twi din e wo ho ene ne a ekeka ho nyina okay nti ye din kra no ye eno no ye frɛ no mate masie mate masie ne mate ne ya tre na dwenam no saa sembo no aye se kurukuruwa saa enan a ebo ho no ye frɛ no mate masie nti de yaka bia wate asie in fact over yenya adaje na nkyerɛkyerɛ symbols ana saa ne ma edinkra no mu mate masie na o mampani no ra ode ebaaye no ebo na tade mu no wo de eka e cross ankase na no kore onipa o design atade we ma o mampani mahama de ba program we 90.7 FM na dwene mu do pa na dwene mu do no kore nienti a na dwene mu do eye adwenie no o di gum no nkyerɛkyerɛ mu a ebata adwenie no ho no okay ka asɛm ni nyina enora yanya inauguration no kra nka natade no nko akasa nko aye inauguration no no kre de di kan kente no kente ni din de mrepa da wanim by extension Ghana for emrepa wo yanim no kre e wo mampani mahama amamuom abreyi emu ana abreyi so okay se kankami no yanim ne by to so mienu emrepa wo mte kente no nipa otena se dwen ho se kente bebrebe nyina yanko pesa kente we na yemfa mpamatade ma wonko ne a otekasa onima kan kasa bia no ohunu ade we ya no onim ne na opa kire ekire anidaso okay ekire arehemu ekire ahotoso yes say betim de ye ho ato John Dramani ma so yebetim de ye re ahye no mu yebetim de ye ni ato no so say yabamu bumpo a ye wo obi a anidaso woni mu yabamu bumpo a emre papa wo yanim ye ko akwakoduru ho akwakotwen no okay ena ode ginyame enso ebaaye ginyame na ode ebaaye no eno say na watwe ho no or say the omnipotent of God onyame na ni hunu ma nyina enti amamu no obebu no ne re ene nani ede nyame eso oh okay na nyame a nani dan so no ono no bekire na bankyere nipa famu de eden but nyame nti ye betimi aye ohaw bia beba bebo amamu no ohaw bia beba bebo adwuma no ginyame bem ginyame okay na che bibia ntimi mpusu yen what I say bibia ntumi emma yabamu bibia ntimi ma emrepa wo yanim no ensei ti obonefo no hyehye ana oto ne bema kra nyame nti ebeye gi nyame nko a na betimi ase de emrepa eda yanim no gi nyame nko a ena obetimi asi ade bi ho kwan ya yensanka okay enti gi nyame nko a enti eno no nso no ewa ase wow then ena wo ba ase wa de ka se matemasie no matemasie no ebetime akyere dialogue 90.7 FM medemasie makoma mu Bible say Mary ti asem no odi sie na koma mu
What I say, into no or tia sama or the siena kumuma or the best siena kumuma on fantonano na wada adjena Afre Ghana for say Ghana me ma ye hawe da yen samunie ye mfamfa kwan ben so yeah and no also be economic forum and also be deba and community engagement and national engagement na ye de adwene ye education ho ye de adwene ye economy ho ye de adwene bibia ho all can say oba obebie nkrata no mu akire ye nyina no ni nyina ye part of the dialogue. Okay, mathematics no what I hear ebinum say obetwa free SHS im mathematics esie okay kwan ben ye be ye free SHS no ebe boy ye nyina ye ntwam okay mathematics wow what I say then ye ba sankofa na won say edinkra nyina so ya kan edinkra ya kan edinkra akan edinkra wahunu akan edinkra mate sankofa yenchi sekane na me bobra papa bi na ye mame na de masetene ekoso na bia meduru kwan mu no me maneye enka echi se me sign machi biem okay and it Paul kan say kai ba bi afrihwe ase na sachira wadwen nokre enti enwuma na mmere bi obedi mampani oye ma ye no Ghana for akai sa enwuma no and yes akofa no akofa no okay ede no aba okay enti ena yabai wow enti no enema bebre eye nema papa ewo ananema papa mmere bi ye to twene ye no eno na ne yes akofa aba enti eno ba be kire wo se kente no mmere pa wo ye nim no yes akofa papa ye to twene ye no ne ma ye mmere pa yira ye no akofa ya kai ena ya sen akofa nti se tie bia mmere pa de ye nim ye be ko ho mmere pa eda ye nim a ye be ko ho wow ena nyame dua nana ena bibia ne me botomo nso we ama manya rehye mo bia ma me hwan me den wow ena nyame dua nyame edua tree of god tree of god eno nso e ka ho bia eno nso ye adwenie no bia sunuro aha eno nso ye edinkra no bia ekire ya nida so a wonyame mu ekire ye bibia wonyame mu ekire se ye untumi nkwati nyame enye bibia ye di nyame na atim okay amamu a ye bebuo ana ye buo ewo oman ye emu okay obi a wo sade obesi akirem obi a wo sade bi a wote ase ene sade obesi akirem but this is kakra enra na me research me hunu we na me research me hunu ye ete ye ewo ha eno enti honestly speaking wakasa nipa kura wabuye mbe pa nyane ye pam yo de onwene ye no ode adwene no ba ye se ye mpama tade ne se na yenye ni se no akwano kama because dressing no in itself ekasa pa Mrs. Nora o satade we kura keke ena odiko gina ho ena wunim adinkra no asechire mu a obehunu say yes o mampani wakasa akire Ghana pa wakasa akire Ghana for pa through these artifacts wakasa akire Ghana for ewo ha enom right nti over minim obeka no ho bibi kakra na afia ka bi na yakwa enora nso no ne macho no bai because ordinance afa na pagya akofana no aine ena eno nso wode eka esan se kane na oba yi otwa one time no ordinance miru ne so mu na se ode ba ako asom afutu obi ko so okay ena ema na me de me hunu se sabre na wo mbekọ no na sompa na na omo etie ha ti se de na nkyire mu no ko no se enne me hwe na mamfa me nsam yinu ankosom na se de ye kyire mu kosi no unim bebu a ebi nso etebe no nti wo no nso wo hwe doma ebo manim na enura ni speech na no wo ma no wo se wo kasa na me hwe alaji Mahmoud Bawumia nim na
nsonso ye de one mampani dada Akufo-Addo anim esan se mampani dada na ohwe animu no a ebi de ye sere kakra na ebi nso di serious because ohwe Akufo-Addo ka se wobepese akonwa no wobedane ama ede ama ono ne ho nipa nkomo bi ikoso woni tirim bra na inauguration ne koso no enti so wobehwesa de emfoni no baaye no a bra na mampani kasa bona baso kire baby oni ni free ene se de wosi bunu nyina no uridi mampani a uridi ne dimi na ho sa papa ipa ya momma ma no kore ne nadi ubumi a ye asase se de na wosi kan se ntwimi de ne kire se ubume na no ye nkomo ekoso enti se wohwe nipa ni mu a na ye toda utimi redi me yes ayene de ekoso ni trim enti bere ko animu no me ade ba ko amafa afiri mu ne se wo ma me ehunu se edura amanyosem a ensem o mbeka no enye ni nyina na ye nokore obetimi aka asama to ne nua so nyame ampata se kumkura ne ye kwa kokum no nanso enuru ho no wo san abeka korokora cha se we de ye de epre bibi ntira enti no bere ko animu no ye na ye die kire no nso ye nhwe na ye Yesu ni ye ban na be mampanimfo na sesa wo mu hu ye nokora ayepe na wo mu ka nokora ne ye nso ye de nokora hia wo mu ne mo mu di ntro ne ye nso ye mo mu hu se ntro ne wo mu di ye hunu a ebebo ama ebewie no se heaven no wo ho a Ghana ye kan a ye nso betim de ensese yebo ente sa de ye we de e de adanse se enya ahema mu enkoro ye dwumadie ne ye die ena nra BBC ye ba amanfo nim ana amanfo dodo na ehunu on se enura kopem time a omampani Mahama otena akonwa no so nyina no na president Akufo-Addo na da so ye president enti president Akufo-Addo okro no ode coat of arms na koye ne ka no coat of arms ena na ebo animu ena former president now oye president no ono so ba no ode ordinary DV plate ene baaye enora no ayede ne si akonwa so wie ye no by the time we be free ho no coat of arms and be ba be no wow na DV na akobo mampani dada de Akufo-Addo ka ho ansana enti ode DV no eba coat of arms no okay e say afen officially the presidency no akanensa enti president Akufo-Addo so kofie afen e be special number plate dia amana ono so e de ebenant enti se okuta try number okay enti all these are nema enora ni nyina akoso ba nipa bebre adwen amaso ena nipa bebre anhu because a president nambia ono onyusu number plate oyusu coat of arms no enti enora say eno so call so president Akufo-Addo na de call ye okay ena president Mahama de ba afie sana eno so eko mamintie enti utie fie wi ana de ekokọ so no so ye beba abewuram afia omampani atena akonwa so enti na ekwe bia de na adwuma na oda so ewo mu a oye no enora so far minim inauguration no wa hunu bi pen above enora de enora de na me enora de na say de hunu ye pa ne aka na ya akura na me nya enora de na hunu ni ye pa anyway eto saying said ye hwehwe adwumadie no said adwumadie no si course so ene ne keka ho no eto said de na wo kai e de firi mu de na eka wakoma pa nana medase bebre Ghana ye wade oye ye culture ye bibia nana the way ye si decorate honomo ene empanifo nana enye easy na ye honomo ye fe papa decoration na course no ho ye kama na ye vice president the way I was dress ye kente na ye tena ha ne ye kano sa na no mutie ye o ka se eba na se mampani agi kota ebe ye wanwa ana se vice president so okwohye bia ready made ni ade a ebe ye ba omo kire se Ghana ye waje oyi na hwe atade keka ehye no chese atade ne ka bibia na chese ye kocha na de
ye jai to hwa entimi enye yie atade na nkasa timi a describe bibia de obeye ene enioma ekoso woni trim atade na ehye no a describe bibia e de amaye nti Ghana de e wose ye somu ye na yenhwe ye former president ye fa say si o ye former Akufuado ene ye vice president the way omu ina etimi ekabo mu anoba ko edu politics a ye hu se na we kasa tia we na we ye hu no amaye hu se ye politics keke no mo ye na enye se etan bi na da omu ntem ha no adesua wo ha ne se don't joke with Ghana for sanity akoye te say yes etia ni tia for nka enkyere se baabi for mefa eno ano and you know despite the disagreement in nyina no when it comes to national issues are don't joke with Ghana yes edu politics we ko gina na waka na eno no nkyere se evedru ho na dabi hwe the way a omusi kabo mu president a wasisi a all kan wone former president omo so friend Johnny ne ho asem ina na chese omo ye tight friends enye se politics na ombegira ho niti no chese Ghana de omo ye ma enye easy omo nyina na call parliament the same year and omo ne na mua na we abedi president every call ena wasa we edu ho na ukogina o he na ukoye bibi ku ho na wa ha ho enti Ghana for so yetimi a sustain peace no ama bibia aye kama ama yenya president foforo na president na waba no so wono so onyam be hyase no ye hu se na fama ne na ade ahyase ekekansem enti sisi aye ni da no so said the way ya na tade na hyase ekekansem no ne dress na hyase ekekansem no oma empie na ye hu se the way ya obegina ho a enioma describe no ye beba eno so because waka say on Ghana for 120 days social contract 120 no e hyase free enora sa 120 days name so be no e hyase free enora no a otena konwa so no ebi also be ebi within 14 days e wo 120 no mu ebi 90 days ena ebi 120 no be kwa wie no na wa ya wie no pay enche ye bedi ho nkomo but of bibi so esi ya Ghana for so kasa wo ho Burkina Faso ana yes atem Traore Burkina Faso omo president no a military leader na oba ye no time na omo nyina ekwocheache omampani no na etu hye no Ghana for bi say na a dangerous situation Ghana for bi say security anya de say ye ma kwan ma na etu hye no ho no because nipa adwene timi sesa second aya ne say me kochia no ye betia ne say di mayawa nka bridge yabo ewo eye oman mu menim say the house si hunu no this is how Ghana for be dwene say na eni kwan say nka empo etu no kra ye ma ne pie saa ebi so kan say ono ye military leader and for military for no there baby obeko bia ni tuo de onkonya nechi ene ne yakeka ho enti no ya ade a na e wo se ye fa na sa na ye hwe e ma ne kosa well minim sa dia obeka ma mentie wadwen wo this incident ho nana mo anya asam ketwa o kwan bi so no we besepa ne koni ma haban yatase ne banyansafo sa Burkina leader we din pa se ubenya no one on one ene se wo ye ku no wie no na mpo wache ne nsem enkomo bia ne bedi no o ye careful o ba bia wote na wa ma distance sure ena eba democracy ne nso a se omo so omo yi omo ho afiri omo practice democracy na kwan bi so no de nti America se aye besepa ne koni ma haban no eba bambo semo a de di kire se Ghana ye bambo edene pa emo edene ya chichiri bibia wie nti nsure akire tuo na ode hye ne ho no se no hye uniform nti se tuo ne hye ne ho a bone bia ni hye de ni ho right esan se sere ne de wo ko ba bia ne tuo eka no ho na se enye se bia
di bire bi ana adwumadi bi na oba bedi wo ho na oyesra ni oba no wamfa na attire a ende etuo ne kwan so o me hu se tuo hye wo ho ende odisie eno achi no saa Sompa FM mampani dada Akufo-Addo eka se wo mo ante ase ne ye ama me ye ba ko ankoto aba ye beyi wo mo afiri ECOWAS mo aka se wo mo yi wo mo ho afiri na de enura ne ye no nso ye beauty of democracy sure na democracy aye na kono se de yesi to aba eyi ye leader mpo campaign no mu enkomo ana ekoso esan se wo mo ni sirimantifi ben obete yese wo mo ko campaign se yesi wo hanom ne ade ne ye to aba wieye yakwa de mampani akwa akosi so a fefe fesa no kwan bi so no democracy no na ye twetwe no right aye na kono ndi tuo na nka se hye ne hono de enye bibia oh ene de enye nwanwa se odi tuo no kura kire se de yaye nti no obi tuo na to ho ama mo akọ back to civilian okay kwan bi so no nkomo a edi ne nani pa bi suro se oben ye mampani na ehu kakra de ma ye mampani unza ye mam nam kwa se enura se wogina badwa mu na onyina ho kwa tuo kura nkenko o ma pe abwa wo ho wo sa kwan no eso but amanfo be from the layman point of view na amanfo esuro kakra ba how do you feel say normal ye mpanim foto ye mfo se wodwene papa na wadwene bone ne bone kwan so no so kwan bi so no na enye se ye betena se ahwa ama se ye omo kromu a nkempo ansa na obefro podium no so no ya bobo ho nyina hu se bibia ni ho ansa ya wafro ho wan hwa o karante kura ye behwa ansa na wonya kwan awura no but ye ha no e free ni free ye no se de na tuo hye ne ho wo yesra ni hwese osi aso mampani nsai ana mampani na aso ne nsa yes omo chia wie ye no e no mampa eye o mampani abati and still ano na mampani ye careful ne nsa ko di be yitu ne na mampani so mu no wahu okay nti say ono so e ba security ya e ba military no a ese mampani na ye leader oye commander nti the moment ya ne nsa na odi ade akyekyere ho no eno odi be yitu no enna mampani asom no na odi be nkum na abo na be teche se ma onsuro na omukura ata na chi okay nti kwan bi so no enhyeda nyehu sa na nti ba bia ehu esan se odi tuo na betena akonwa no so nti se odi tuo nso ben ye mampani a kwan bi so no ohu na nso ni nyina no edi adanse se Ghana e ba ye security se mo a emu edene pa yo over my emphasis the last nkomo on this nkomo we dey ntwa ochena e be ba beto so ade kyen be ba beto so a se say de o mampani na nenam ho apa so ntinasa na ye be se krochu amansa odi ne hu na we na fu ono be no on practice democracy anka nora na ye betimi amoa na hayi a che se wonyi democracy ntumu a ye so ye ma ne nko anti oba no obese ye odi tu na hye ne ho se de ye bebu hu kaka over enra na ye de o mampani mahama esi akonwa eso ye bisa se akonwa ye de na esi so no de na wom e ma Ghana for de na Ghana for ebenya afiri mu ne mampani obedie no so de ye mwa ne womu e de mayen 24 hour economy na no ene de ye ba nsem du a o se obeye e wo ne social contract no ne bosome nan no enema o se obeye no ye bisa se si a ye de na si akunwa so de na womu de ma Ghana for yi bia ne beboa ya ma yetima yi ensem na no ye ne social contract o kan ye no ye nhwe nsem du edi kan no na ye mfa ni enkomo e wo thematic areas okay ewo emu na ye nhwenti sa ensemu edu no first 120 day contract no de din kan ya ye presentation wo ho ofie ha wo so be nominate ne ministers within 14 days ewo 120 days no mundi 14 days na enora ko enne 13 days into enne into ye kan free enora no a enora ko aka 13 days what the minute ne cabinet ministers na outumi no okay ne cabinet ministers nyina na wa yi awia ma ma ko parliament ama ya ma approval
now we you or my wheel. I'm on or say nominate within the first 14 days to complete the complete list of cabinet ministers for parliamentary approval. Now we you or more. Parliamentary. Say yes. Do you think that we the what they want to say we they say but more what they can abobo mudin no mo ye hefo a ministers okay and to obono nka ai ministers no ho we no dey omo ye nipa bi ombeboa no na adwuma ye mu na at the personal na fa ye ko school kakra parliament ne say abie parliament and no ombekọ adwuma enra ne omo nkọ adwuma anhwe a ombekọ adwuma ebia benada na aka na 120 the same 14 days no ye twa bi agunu no nti enuru benada omonko na sa list na ye ready omba approve no benada no well ono na ye hwe no say eno ye bosha wo de share nti ye bisa say na wan ye de na si akonwa so yi ensa na okan ye ne de we na obetuma ye ne ntem de we na ne ye beje mere kakra na de we na ne ye nso ebia ebe ye den kra ebia ye ntumi nyompo na de ebia o ka say cabinet no say 2 weeks no na wo yi ama parliament ye approve kra no ye say wadi mampani pen nti ni yi nye ne den asa wo saafo no wo hodeda nti eno no de enhyada nyi hu saa na emom se parliament no ebeye available time a saa na wotwemienu no a wo ka se wo se wayi ama wo mo approve no na wo mo nso betimia ye ho adwuma nsa na saa na wo se oyi wo mo na wo mbekọ appointment committee no kre nti no it should be possible it should be possible it should be possible because say yi nipa na se nye politics pa twintwan yes ye dia nipa bia ye beyi no yes ye be bisa no questions there but I was say ye bisa relevant questions nsema ehia na ebe ma nipa na yi ano na ye hu so obetima ya adwuma no ana wontumi nye but eto de bia ya na politics nti no ye twetwea kotwe nsem binum kura enhye dan ka obeka say bia ehia okay and so na dey aba be say bre ewo eno ho nti me for me over me dey me giri say nomination obetima ye take it say dey aka say why ye adwuma no bi paint no obetima yi ni ntem oh ena omampani mama ne dey we the difference e wo me say esan say why ye adwuma no bi paint wadi mampani da near all can be for me I think obetimi no there when just a stroke of pen because make me feel say by now onim ni ministers na ne aka ne say all time ewumu an no the announcement no ba kwa behwim sa na oye enti we there a stroke of pen or the pen secret also wa eno an no ye benya sa eyenkrofo for me ene de be ye ena ade ba kwa kan ye so say obe constitute the leanest and most efficient government under the Fourth Republic in my first 90 days in office. 90 days ya bosome miensa. Inti no 120 days emu bosome miensa. O say obe na wayi ni ministers nyina awie na ni ministers obe yi wo mo no ebe ye kuma bi a omo be bo Ghana abakose mu ewo Ghana abakose nyina omo be bo adwuma nso ewo ho over ahano ena amanfo bi ka se e wo so chechire ye mu sa line ana amamuo one on be adwuma kuma bi no from where soro na be kuma bi na ase na aye kese ana ase na be kuma bi na soro na aye kese wodi say hono asa nchiremu no nyamai if you say appointment a wo ye nyina no on say kura no o say ministers kura no o say 60 inti that is a maximum no abro so na 60 inti it means say ebetimi aba say enuru na say enuru a hefa na base no be ye kese na hefa na appointment no be ye ketwa hefa na appointment no be ye kese hono so I say hono ye nyanya nchiremu nti hono binum kan say eno no so anhwe a ne ye beye de ne kakra de ama no because looking at nkrofo aboawo campaign o mo ye no enawko
nkrofo ahoden kom nti anwumere na wo fia na kokoko na sesa nipa no baako aba ono abetena se manum coffee ma didi nkomo kakra mu wie ya na okono de envelope ya jaw the chief ya unya da aja na hweme krata ya mam ubebie mu na ewo mu se Owoahene Acheampong yenye no MC wo Nkoranza Municipal Assembly ebia na nka ompe Owoahene Acheampong so ba nipa no so a wo de krata no bra no so ye nipa wotwena no wo fom enye nti ebi ka say aha na ebi obenya challenge pa appointment no hefa de na be ye kese hefa de na be kuma bi na yes sir still with Mampeni John Mahama ne waka so obeye bia no enhyeda nye mi hu obetimi ya ne de obetimi ayo na se de waka se obeye ministers ne kakra bi kete wese e wo Ghana ba kwase mu kane obeye na omodoso ohwe mam ono na ne de ne ye 88 to say 86 okay 85 86 87 88 hono by na ni ministers no hono na omugina o de penya to ho wakeka ministry ni bia bom ahunu se obetimi 60 betimi aye nti we no eye matemasi no ebino no nti wo ka se odi minister 60 wontimi na ba kono kro odi sen na Mampeni dada kufu ado de sen nti nyaade obetimi o se wate asie obetimi aye kire se ministry bi wo ho a wo kan bomu a eyeye ne penso no imagine bi nti obetimi imagine bi no mu ama atenze ono ne penso no o imagine communication ne information o kan miru nyina bom MPP buy no some betim and all bay no so all for you ministries banner o sha obetima kan bia bom na ebi ne de waka information and communication o obetimi aka bom ya na obetimi abom ama na yeyi okay eno achi ba bi ti se on say education as na emuche education no na ye wo minister baako na ye wo deputy sir ebi ye in charge of tertiary nominee ne keka okay enti eba ministry no a o kan information ni communication bomu a ebe ye ba bi ti say was a transport ministry na road ministry enti overtrain enti transport ministry and a road ministry ni na fa car kwan ne car adwuma ye ho ye betimi aka bom okay afi ebi ti say food and agriculture na aquaculture yenwie transport no kura memfa bi nkan de no ho aviation and so ya kwantu wonderful no ye nsuo so and so aviation ye wiem ebetima ba be kan ho inti 3 ministries na aye baako inti se nipa nsia ye kan bo mama na ba be nipa mienu ena minim ono ne style a wo de beba so be use deputy ministers a minim deputies no so o de omo kan ho ebe dodo no ni nyina de na ye sister no ni nyina na ye sister oh okay inti no minim so be use deputies inti ba bia wo hwe aye ministries 3 a wotimi aka bo mama na ye baako wo ama ne deputy mienu sen eno so na ye man do so over deputies no bia obi ka obeko ministry bi na deputies be miensa na uyi ministries no to nchen a ministry bia wo de ba local ewo ne de wo ho because who ra assembly says ya ene ne parliament no wo hu say wo mu a e ba fidel rules o mo hwe ho nti saafo no betimi e betimi de adwuma hye wo mo wonderful nti wo for you on reduce the political no onyusu technocrats no more ene be ma ne ho ahen no kama pa okay sa technocrats yisu na edu ba bia ya omo wa ma amanyofo nanim gu ase no nti second coming what the kan baby wo hunu se de na etie de ye wo ye bo na asetu nti wo ba ne mpire nu so no yesu de ni bi awenade nti ye ho ne ye hwehwe ni pa nim wo se wo kan sinsi so na ye de ye bebo aman no okay na man no nso ete de na omote da
omna be kasa constitution no kura yemfa kakra over yemfa de awie nsam no dɔɔso ba yemfa de toso miensa na ne yemfa nsi ne de yebebie phone lines no ama tiefo abam na tiefo ba be kasa boy ya kan ewo ha enom o say within my first 90 days in office bosome miensa scrap the following draconian taxes to alleviate hardships and ease the high cost of doing business. O say ne bosome miensa num no or the etuo bi be condemn or beto ama condemn for sure needi kan ye e-levy okay covid levy and 10% bet levy no any emission levy nti etuo 9 obeyi ni nyina e de efre ko enom over we so na enkrofo ka say obi atia na wa home wa gu ahome onso kan me so ma home say etuo 9 obi efri ho na nse ye presentation no na sika etuo ne de ba ye yifri ho a ka ebebo ye be lusu sika be ye 20 something ana is billion enti question a manfo bisa ne say enye bad say ye yifri ho nyemomode de na ebetua ho de na de betua tokuru na ebeto ho no taking into consideration say a revenue generation challenge e wo form pa nti yeyi we ya firi ho a de wo hene ye de ba opani bia na me di nkomo na o kan say ona de nko susu say omu na ningu so na yemfa ne say normal political talks no bi na nko ma enka ho kakra nsa no onye adwuma kakra na je form a na je form na so obeyi a wey menim onso wadwen na eto de obie ni ho a ni tua ye ne de ne nso emre mu no eto ne ye de kekere man right wo hwe yewura amako ata bra wo koka se tobut ye twam ai wi ya omu yi nipa ne firi ho hwe kapa edebo man hwe akwan ya na wo se ye wi a ye ntimi anwa kosi se aban sesan sure ni nyina ye sa sika no ya yeja etua no ho bia right nti sa emission tax enu ye ka to nwisie eto de nti asa emission tax no ba ye se ye beto ka amono dodo na ye bejae dada no a accident cars a ye to agu a epu nwisie nanso ba ye mpotemu ha sa ka asa ne do so pa na ye to nwisie no eji se eno so na say environment eno na ama awia no boa ye se de ama nsuo no nto no nti kwan bi so no ye fa nyansa kwan ye firi mu no se oye firi ho a oye firi ho se ka mono nko a na eba nti ena obeyi sa tax no afiri ho ana se efiri ne de kode se o ka ye dada toma condemn na ban so na tomono se de be na nwisie no mma ana yempene emma ka dada nya adwuma wo man mu biu ana senate nti e ho no de oye firi ho a onwene ho mienu afi 11 no na ene mobile money de ene account or bank kura wo bi woni phone so ana me hu se eto no nso ba bia ni padodo no wo no a ye to asawunu a ye benya dodo na ya ye de ko nti nhwemu kire se ni padodo na wo mobile money nti na ye de tax no ko ho se obete so na eso ahenhan a enye bad nde wo se obeyi de nka onte so okay ote so a because you say wo de bitu MTN so now transfer the ba ovoda so a ete wa wo ho no wo danda no kra etimete amanesa nti ohwan so a kwan bi so no ebeboa asense obeyi efiri ho kra because oyi efiri ho a say tie bi so oyi a owo ne odi be share Robin Peter to people international the same thing because obeyi bi efiri no odi bi aba the same thing when na wo chekere no na when na wuja no nti tax na etede ye to se obi aho beba mbi right nti se obefa nyansa kwan fo fesan se digital center on esiye se de beye na de wo kwatwa blog no mesin ni no ya oji ni sika wo site ho a odi ase ne botom no wo mo nso betimi aba tax net no ho na obi an so ho bekomu bi 90.7 na nkoye se ejina fa akon esen ba bia sasa na waka ne se aban ma na ni koso property tax enkofo hwe Nkoranza ha da efie bebrebe na Japade bebrebe wo Nkoranza ha dodo na ntua tax e wo ho
a ye kasa ye gye eno nko ampa eno nko akora timi hwe eno nko ampo timi hwe oman no enso ya twen minim niama aye den a aban ahodo nyina eba property tax na yentumi mmommoden ewo that area no nanso me feel say ye ne sa ke wode Nkoranza kan firi eno na ama nkura kesiem no abre bia wo mo common fund no so sen ye de no because of us wo hwe efie bia ti say efie ya ye wo mu yi ba bia ye adwuma se say ye je tax a ene me papa fie si bonsu nyepe da bi den we die no be ko soro asen no kre asene me papa de wo bonsu no because we business say wo mu no ene ne keka ho ene ba bi kura esi ni asase e wo so no eno ne bo ndinka yenya te say we yenya be ye oha e wo Nkoranza ha bibi te say ne ye we be ye oha e wo Nkoranza ha na asem kan o asem kan na se ba kokora no tua asem kan 200 cedis sabo afi no nyina 200 cedis a omonko ambo nke benya se bebre kama pa edan bebre wo krom ha ye ka se ayede ye ne ko property rate so a eno be ma ba na nya sika ba me de over ye be kwa homa no se ba betting tax ne de onyin firi ho dabi betting no de mayenyi okay na mum yentum yema tax no kura nkosoro betting tax no nkosoro na betting no hwan na pe enkrofo ne mfa de wa ban mramu ye wo gaming act of Ghana loto no nyina hye sa mra na se loto no sunu bia no se wate ase aha eno no ye frɛ no sin tax sin tax okay sen bonne to okwa abrochira sa na ye frɛ no sin tax etesa apetesi insan eburu bia okwa abrochira to na ewo so no ewo soro botaye ne say be discouraging crofo ama omojai nom what I say ena bibiti say cigarette okwa abrochira tax ewo so no so ahakura sa ebe discouraging crop ebe bu crop abam inde me feel say Ghanaian youth no say ye pese ye boy youth no mo nya adwuma ye mo wo sustainable employment okay ebe mo sustainable income adwuma ete hoda adwuma ebe wo hafebo okay na obedidi ho afebo na chacha de what of say me koto na manie bet na so mo tweda bia do na ani ebi wie kura to ne dem ne nyina ya se no na nipa na ofi se wo boa no na waha no obi be kwa koton na japade de akoto bet na wa lusu bet no inti no wadwene se wo boa nipa no ba rather no waha nipa no ba senka tax na da so no so na nipa no susu se amanya nya bibia maame makotwa me bet ma disika we me dia me kura me ametwa me bet me di me de to aban ne aban gye tax no ko a aban gye bi se me de me ntwa nti kakra manya na me mfa nhye discouragement no ho na sha ase efiri ubonso na omujai e be bi no betting companies no sha ase boka omo abefodi out omo abejaye adwuma nti omo jaye adwuma so no companies ni nipa eba sa nso adwuma agu ebi no mo nso nya adwuma anyo enkrofo no mo ye sa bet no kura omo nye Ghana fo omo nye Ghana fo sa companies omo de nyansa kwan beji esika omo no betena ha na omo beji na ye twa ye cedi no ye wia na omo sesa no dollars na omo de corner dollar no ho aye den na ye cedi no ho chere no okay enti betting tax ne de meme dia aban on tom kura nchen ye wo ho sesei said be discouraging crop because a sin tax nana over Ghana asem na wo kan you and Ghana na make and some be they apetesen ye nye ho advert no correct to pa eno a ne kono wonu mu eni nom pa ne bia asem kan say omo pa omo sa ne ombeto ne nti omo tuma ne kokanya me ni kura still ombe tia a better percentage no na so say still almost on be ya on be to a any problem na aban yeska okay na ye de ya kwan okay ye kwan a wunika na ne wo ka na wo tax na akoto ye wo chacha akoto ya
ye je wo tax de koye car kwa na ye de car nam so that what I say na abanya je na o si school adan okay na abanya je na o si market okay na abanya je na o ye nsuo but on ma commission ma on ma commission ma on fa nkotwa biem nti ye de ye ntom ye to na o se still on betwa no problem na ye je to on ko wow na abanya ska na ye de ye o man ye o kwa brochira na ma brochira atumpon no kre san krofo ya o mu abrochirefo o ma to chacha ato yi obetin to chacha be 1 billion yes $1 billion 2 billion obetin to chacha be 5 billion ye be wie na wasan ya abo atia no wani na abanya te ne to ewom ni se hu na o de carry forward na o ye adwuma tete na o aban de ye yi aban de siesie krom ho na ye te Ghana na ye pa brochira ko eye sa ne ma we no ma na o de develop honom ndi no better no de aban nyere tax no mu okay ma onye so wo twam but of course already so be twam ba me de madwene na me kire se ma eno de madwene 11 de kwan bi so no fine because for example ye tua meka mako bank na makoje mesika meje mesika yate me wo ho dada meje sika na mesi wo ahohene nti no memfa bi nto me mobile so ebi wo me mobile so ochena bibia me ba bi wo school me send bi ama na no so ya san ya bete nti unze akwese sika koro no a ye bete tete santi no de I agree say otwamu a enhye da moa papa nanso ebia na odi bibi beba abehye wa bra na enya mmeye mra se ye je to ho no mutua bibi ma aban o na ye tua roto okay so roto no ntia twa yi levi mu sorry yi levi ntia roto mu aha yi levi ntia twa roto mu enti sa na je over baby ayadru me ma ayadru na ejere ebi nso kura hunu ne ye hunu ye ebi nso nim ne ye nim obi nso hunu ne ye nya hunu ye na obi so meka bi we na madodo ama mo wie peye 0598994994 0598994994 good morning me ba cha odene ba bia kasafi amen yo obani ma yenti wa no peye me kasafa yo na me ile no abia ni munize sera mo kan ka taxi bi ya ye na ye question ya me question bi ja say but ya ye di ile bi ba ye no yeri ye juma ile bi skari ya ji ye no na juma na but bra na ye ba be ye ile bi no ye fi send say ile bi ba ya but na ko anya de Ghana eba ko ji bi no correct ye na no ye ne di won se ile bi na bo ma ye jai ko si ake di ake ye mi se won se ile bi ba ye no sa problem fra ye won atinya solve send bi solve ya ye bi say ile bi scan e wo hin na dia jwa ne di ile bi na ye se e boadia e wo ye na mo se ba na se ye ji tori na se tori ba ko bi ba ko fo to dia en ye twema ene ke be manage ho na mo se ye ntwemu na mo ye ni ba be ye djuma ye djuma papa dia ene ke ma no ho bana me ma je kire mi ha se ile bi ba ye be ye djuma enti na ye ni fo na ba ene ye fa ye djuma no na ko ji tori na akwa ko bi ba ko fo bi to ma ye nti ho akunta se ile bi ba na ye ye djuma wo ye djuma bi anti ho asem be ile bi ba so ye ti se be bi se e be boyen ama Ghana ye ha nyina aso ati dibi no agire se eba yes we can get my papa dey man won mum eba na say yen fanya my papa dey twem yen trans man yo yeah da se bebre na onso dey ade by 0598994994 0598994994 enra ya do mampani asia kunwa so ede na wo hwe animu ede na wom ede na wani da kwan emu miensa ena no pe ya ka ho asem nema wo so be ya maye no ye be ka ne kakran bi se ye ntimi nka nsem nyina da koro ye be ka ne kakran da bia na nema wo so be ye no ya bobo so wan kasa so enra wahunu ya to ye de omampani asia konwa so ye ekọ ebiaba ebiko ebiaba enra die na hunu wo mu a ye so no nkoma ya kyerɛkyerɛ omampani na tade ɔhye ba ye no emu ensem ekɔ so ewo ho ya kyerɛkyerɛ ni nyina mu bebre ede amount won so ete wo sen 0598994994
Me ba cho uru ma e be fo adwenkyere ye bra so enche bi e be pon. Good morning. Fine morning, Owoahene. We dey ni ba bi akasa fi. Owoahene minua onua Alhaji Umar Isa e won Nkoranza zongum. Alhaji ye da se ma yenti wa no pay. Minua mada se wat mama mi Isa akwanye. Minua enu adwumaji ne koso kama. Na da so sa na tie. Right. From the year 1992 constitution. Amamu bi nkwa wiye no minti se ye ko se ye da ni tumi aja ko se basa basa ye ekoso ho. Esi ate 92 sa abapin enura ekoso kama. No great rodo. But atade she enchire fi. Nse matire na nkasa na entini ma amamu se enkoso yi. Ba ma ko si yi na se e ba ko si yi matire ni ba ma akobo ni. Nse da na bo men no siro tele e we yam komodi ni. Right. You can tell me this is Jina Pono. You can know sa ho Jina Pono that's where in this one that John Jina Po. John e wo NDC e na abuo MPP. No. Jina Pono wo NDC mu. Ama ya ho e. Then Muhammad na Maya was am by na enu ye. Fu e ko achi e wo menda na ha. 90. You need to see. I reflect na ye tu ye no. Ye da se Alhaji na yemfo bi ye bra so na yenko. Good morning. Odi ni ba bi akasa fini ntio. Aja usu kata fini Nkoranza. Me da se mi wura yentio. Owoahene da wase na juma pa wo ye. Amen. Papa ne ba juma betuma ya magana fo. Ya fo be bum dari ya ma no. Right. Ti apoteri de benya. Ti ne ba pre no ko ya guru. Aguru be de ba fie pe na o de bikisia no. Opo juma. Na juma. Na jina poka ende wanda to onye president. Ile we so be nyamo ni minister to so. Na jina president so bo bibia ko so bo ano. Ana wo di da kare Nigeria fo. Tin Ghana fo munya botare. Munya kan ho. Do ma ye ni ndada. Bisa won tin ni president da. Ma da ka se ja ta me ka do to ni president da wadi president ja wa o le sai. O tele be bi da on andi to boy mu ya ma. Yeah, da se bebre yemfo obi foforo and so good morning. Good morning. Good morning. Odi ni ba bi akasa fi. Me da se mi wura ma yentio. Yes, John Abuadi. Yo, obani ma yenti wa no pa na yenko. Ya de mo se pa we ti sibune ni ma pa modi o studio. Anu ko sibune se ya ma Ghana politics eti trim. Na ya pre Ghana kan kwa ya be di ro ko kwa efise. Adu ti me ye ko be wi pe ye hwede oba aban na be ye. No bia di na dwene aboa. Kila ebi kokosa kretasi president no ene wonti nya anya yeso ufu timbio enti sabi ne de moma ye nya hwe pa de ye hwese de amambo no ebesi akọ ye akọ ma ye nyina enti de mesa asedio ene se de Ghana for ye bema ya dwene akọ bankuru no hwe wona wo mu kura da o mu pre wo mu to ra yampia kura no hwe nwura nsema firo mapani ano eba ye se one na nado ukem wow enti wo tinche na so da fi da gufu yemfa ensi yebre aso ene anope ofa minti o 30 seconds wase me dia we na yenko ya tiefo ne afrefo nyina mbo ada wo mase se sompa no ye chichiri mponi o ne ebesoa enti se wo pe bibia ekoso oman mu ne no nokura ewom emu enchirechire mu padia ya enkwati sompa tituru Adea Akye Abia adwumadie wode to ha no pa menna ho ankosi se nwunonyo na wonso sompa mu akatua pa no obohu se ochefa eben wo pa yo over yebeda ase bebre yewura apam na yete ne nka no sister Afia nso ebaye anope midin do Owoahene Acheampong me na metena mudi dwumadie ema wo systematic press ene ye no hya ase no numpa mu ahomachen ha na ye